Putovanja, a ne papiri. Mladi novopazarci Armin i Haris osmislili su program koji olakšava posao zaposlenima u turizmu, oslobađa ih preterane papirologije. Trenutno razvijaju unapređenu verziju koja će obradu podataka ubrzati čak 10 puta. Umesto 30 minuta po klijentu i desetine papira, posao je gotovo u par klikova mišem i unosom osnovnih podataka o klijentu. Aplikacija integriše poslovanje turističke agencije, pa nema uobičajenog načina slanja najava, unošenje u centralni sistem, kreiranje ugovora, vaučera i obaveštavanje putnika. Sve je automatizovano. Kad prođe 8 sati radni tokom leta i vi morate da ostanete još 3 sata da završite ugovore, to je stvarno psihički ubijanje. Ja sam odlučio da to ne radim. Arminov otac Esad turizmom se bavi 3,5 decenije. Od vremena kada su papirologija i fiksni telefon bili jedini način rada u turizmu. Nije imala mogućnost nekih brzih kontakata, izmjena, reagovanja brzi. Sve se izmijenilo potpuno. Zahvaljujući programu postali su efikasniji i produktivniji. Staru aplikaciju koriste već 2 godine. Smanjuje se pritisak na radnika i omogućuje se starim ljudima koji su već u turizmu da koriste to. Mi smo pravili aplikaciju sa idejom da to bude jednostavno kao pisanje e-maila. Programer Haris Zenović trenutno radi u Nemačkoj gdje razvija novu aplikaciju. Međutim, angažovan je i tim mladih ljudi iz Novog Pazara. Sada imamo svi zajedno priliku kogod želi da učestvuje u ovome i da proširi svoje znanje i pogotovo što su tu ljudi koji su seniori u programiranju, koji stvarno imaju veliko iskustvo i što nama studentima jako puno znači. Ideja je da se aplikacija dalje razvija i u smeru razmene poslovnih informacija, ali i proširene stvarnosti, kako bi klijentima omogućili uvid u objekte i destinacije koje ih interesuju.